Amen. Ngaphulela khona la nami ngilokhu ngibona abazalwane abanye besishiya emhlabeni abanye bengena kodwa silokhu sikhona ukuthi kube khona kutshintsha lokhuya kungena okusha kuphuma lokho yonke lento iyenzeka nje sikhuliselwa uThixo silungiselwa uThixo ukuze ke uma kufika usuku lapho ayenza konke kube kusha kutholakala ukuthi nami kanjani singaphakathi kwalokho okusha uThixo asenzele khona ukuthi kube khona nami ke ngiyabonga kakhulu siyalimala ke thina esiphakame ekugcineni la isikhathi singasela ujaha yonke ukuthi kube khona uyasizakala uma kuphakame abanye before wena bakhuluma izinto bofuna ukukhuluma ngazo bese ke uyaziyeka ngoba abanye sebezikhulumile ukuthi kube khona ukuze ugijimele kokunye kodwa kunokunye okuba othola ukuthi kuyabopha ukuthi kancane ube leso ukuthi kube khona kufana nale ndaba ukuthi sibandla into yoku-account ngebandla kufanele thina singabaholi siqale khona la emhlabeni ukuthi kube khona singakayo siyofika nayo le ezulwini kodwa kufanele siqale khona sisho ukuthi kanti bayephi abazalwane laba ukuthi kube khona abakhona sibabize ukuthi hayi naba abasha isibatholile ukuthi kube khona lento yonke yenzelwa khona ukuthi ke kubonakala ukuthi umsebenzi esiwenzayo no leli sonto akusi fly by night akusisonto nje lokuhlanganisa abantu kuze kuchithwe isikhathi ukuthi kube khona ngaphakathi kwale nhlangano kunegama likaNkulunkulu owadala izinto zonke ukuthi kube khona ngaphakathi kwale nhlangano kulegama likaJesu Kristu indodana yakhe eyalenga esiphambanweni ngobuhlungu obungayike bulinganiswe nabamunye ukuthi kube khona leyanto eyenzela izono zabantu ukuthi kube khona manje uma kukuthi ngaphakathi lapha kunjalo leli yonke lento esiyenza la iqiniso ukuthi kube khona so manje ke kufanele ukuthi senze izinto zeqiniso sibhekane nezinhliziyo zeqiniso uma zidinga amazwi abuya kithina siwakhiphe siwayise kulezo zinhliziyo ukuthi kube khona manje ngifuna ukusho nje ukuthi hey emva kokulahlekelwa ngabazalwane liba alibi right kahle alitaste kahle uma usho ukuthi ukulahlekelwa ukuthi kube khona mara ukuthi into eyenzekile iyona le yokuthi ke kungasukudala besinabazalwane abaningi la abasha and then kungasukudala sebehambile ukuthi kube khona kusasemhlungu namanje kusalimaza ezinhlizweni zethu namanje ukuthi kube khona kuba kabili ebandleni ngoba kuba ibandla bese kuba izihlobo enyameni ukuthi kube khona bese uma ubheka uyathola ukuthi akufani ukuthi kube khona ibandla lingasheshe lithokoziswe ukuthi kulahleke laba samukele laba so manje sokuthokozile ukuthi kube khona so ududuzekile ngokuba uhambe lo kungene lo mara emzini wakho akusikho njalo ukuthi kube khona ohambe emzini wakho noma kungaba nomunye ukuthi kube khona akayenzi ukuthi a replace lo yakho ukuthi kube khona kungakho ubuhlungu bakhona buhlala njalo bungiyo yona lendlela kubo sisasho namhla ukuthi zihlobo zethu bazalwane bakithi duduzekana ukuthi kube khona uNkulunkulu aqinise anikeze amandla ngibaningi kakhulu kungafanele ukuthi siniphakamise ngeke kusize kakhulu kodwa kufanele amazwi lawo nihlezi phansi khona la nihlezi khona niwezwe ukuthi kube khona ngoba ubuhlongwane bengasasho ukuthi okugcina ovale lento ngoba buthela njengoba sikudala sikuya nasempumalanga ukuthi kube khona ukuyobeka umuntu bekamuzana kuyo ukuthi kube khona kodwa ke kufanele ukuthi lesi sikhathi sindlule kodwa nathi singabajahi abazalwane bethu ukuthi kube khona uma kungakafiki kahle enhlizweni kwahlala kahle nongampheleli inhliziyo ukuthi kube khona ngampheleli inhliziyo ungamphusheli ekuthini abe right namuhla
kuthiwa makube khona. Miyekele isikhathi leso sizakufika. Uma sifikile njengoba sifike nakuwe, uma sifikile naye uzabuya aqoqeke abuye bese siyaqhubekela phambili. Ukuthiwa makube khona. Namhla inkonzo le esithi ke iba yokuqala ukuthiwa makube khona. Isikhathi lesi sika December siyayibanga lento noma singathanda noma singake singafuni ukuyenza leyo nto, mara isikhathi lesi siyayibanga lento ukuthi uthole kunamaviki amaningi la singayanga khona enkonzweni ukuthiwa makube khona. Kodwa ke kwaba i-idea enhle yokuthi uma sokufika isikhathi sokuthi siqala unyaka omusha bese sihlangana sonke kuqala thina esiduzane ukuthiwa makube khona. Siyasibonga nokuthi kuvela nabasebudeni wangathi singayivaleli ngaphandle lento yokuthi kuvele nabasebudeni ukuthiwa makube khona. Lento yokuthi kuvele abantu baseMpumalanga, no, thina besinga-expecta ukuthi iMpumalanga babe nenkonzo ukuthiwa makube khona. Kodwa uma bekhona ukuza la then naleyo nto singayivaleli ngaphandle ukuthiwa makube khona. Masiyivulele ukuze-ke njengoba kusuku lentokozo namhla, kusuku olukhulu kangaka kithi namhla, malube lukhulu nakubazalwane bethu abangathi basebudeni na ukuthiwa makube khona. Bethi abazalwane bengaphandle abangezanga namhla, abangezanga ngoba bathethe isinqumo sokungeza, bayibone babone ubuhle balento esiyenza ukuthiwa makube khona. Ngisho ukuthi uma thina esiphumelele sezala, ngicela ukuthi into lesiyenze ibe inhle, ibe yamukeleke kuThixo, ukuze obe ethethe isinqumo sokungeza abone sokukuhle lamalanga kusafanele nakudala. Bese zoba simazi uPetro, bese zoba simazi uPaulos uma ifoni beyikhona ukuthiwa makube khona. Uma ifoni beyikhona yokufoda uPaulos bese zoba simbonile, ubezobe khona namhla kuma video wethu ukuthiwa makube khona. Kodwa uPaulo naye angabi nomona uma thina namhla sikhonza nesikhathi lapho namafoni ukuthiwa makube khona. Uma thina abazalwane bethu besifoda uPaulos angabi nomona ukuthiwa makube khona, ngoba lento enzekayo eyabo kanye neyethu konke kwenzela uThixo ukuthiwa makube khona. Ake manje ke le nkonzo yenziwe njengoba ingeyokuqala ibe inhle, ibe mnandi kithi kuqala, bese lokho kumnandi budlulela kuThixo ukuthiwa makube khona. Sibe ngabantu bakaThixo abayenzela uThixo izinto ezinhle ukuthiwa makube khona. Manje ke kodwa isikhathi naso yazi angifuni nokusibiza ukuthi ngoba siyafuneka sifanele sibe khona. Manje uma ngingavele ngithi isikhathi uSathane, hayi ngeke kube yiqiniso lokho, ngoba sifanele sibe khona ukuthiwa makube khona. Kodwa izinto ezimbi zonke sizibona kuSathane ukuthiwa makube khona. Uma ke kuzotholakala ukuthi ngesikhathi senza izinto ezimbi neyo sekusiyogcina sesingakhulumi kahle ngaso ukuthiwa makube khona. Manje ngenxa yaso ngiyaphazama manje Bishop, kebo Bishop Malusi ngiyabonga kakhulu. Yazi unathi ukuthiwa makube khona, unathi ngempela sonke isikhathi iminyaka neminyaka unathi ukuthiwa makube khona. Akusadingeki ukuthi uzinikele kudala ukuthiwa makube khona, akusadingeki nokuthi usikhawu uzinikele kudala. So sibonga insebenziswano esinayo nawe, sibonga ukuthi uThixo wasipha wena ulusizo olukhulu ngendlela emangazayo ekuhlanganeni kwethu ukuthiwa makube khona. Mara hey, nami uma ngiza lapha ngizimisela ukuthi ngibe namazwi, and sikuya ngathi kuyajwayeleka ukuthi uma siba nezinhlangano vele uBishop vele angalitholi ithuba lokukhuluma. Sengizobona ngathi babunkosi itshintshe nangendlela esikhuluma ngayo, sesingabona Ndlovu wase-Bloemfontein ngokujaha i-5 minutes uyashesha, abantu bagcina bengasatholanga kahle ukuthi mara kanti kukhulunywane la ukuthiwa makube khona. Kuba ngokuthi no wena ugijimise i-5 minutes, ngoba i-5 minutes le uma ingaphela ungakhulumanga ukuthiwa makube khona. Uma ingaphela ungakhulumanga leyo nto leyo ngeke ilunge. Kodwa bengifuna ukuthi ngazise abazalwane ukuthi yazi bengilokhu nginenjongo kusukela enkonzweni yaseBloemfontein ukuthi la sihlangana khona nginezinto eziwu-4 engifuna ukukhuluma ngazo, kodwa hayi ngelangeni one. Each gathering maybe la ngithole khona ithuba ngikhulume ngeyona. Amen. And then bese-ke ngenye futhi gathering uma ithuba lelo libe khona ngikhulume ngeyona. Kodwa nazi izinto engifuna ukukhuluma ngazo eziwu-4. Lezi zinto
zingumbuso kaNkulunkulu. Uma sithi kingdom, uThixo manje uyabuza. Sisho lezi. Ukuthoba kube khona. Sesisukile ekuthetheleleni izono. Sesisukile ekwamukeleni umoya weingcwele. Manje uThixo sewuyabusa. Manje umbuso wakhe uqala la emhlabeni. I-taste yalombuso siyizwa kusathiwa namuhla. Ukuthoba kube khona. Manje yini izinto ezifanele zibonakalise ukuthi uThixo uyabusa? Okufanele ukuthi enhlanganweni noma ebandleni esikhonza kulo uthi mawubheka ubone umbuso kaNkulunkulu ngoba ubona lezi zinto. Eyokuqala uthando. Ukuthoba kube khona. Abantu abahlanganiswe nguJesu abafanelanga ukuhluleka ukuthandana. Akusiqiniso ukuthi akhona zonke izinto ahluleke ukunenza ukuthi nithandane. Esibili ukuthula. Akunambuso emhlabeni eke yabakhona nezasazoba khona ekhona le. Noma ningafunda neze zonke izinto neze konke okufanele nihlanganisa amakhanda neze yonke into. Akunambuso ongafinyelela ukuletha ukuthula. Kuthuma kube khona. Kodwa la ukhona. Amen. Okwesithathu ukuba mnene. Akufanelanga sibe ngabantu ngoba abantu baba u2 bayahluleka ukuzwana. Thunje yabantu noma indoda nomfazi noma umzali nomntwana noma abantu baba u2 bayahluleka ukuzwana. Bazozwana emva komsini. Amen. Nabakithi. Hayi. Ukuthula makube khona. Abantu baba u2 abakhona ukuzwana. Ungawubona umsindo ungabona sokuthulile. Kuqeda ukuthula umsindo. Lokhu kuthula lokhu kubuya emsindweni lokho kubona manje. Nabakithi. Esine ukuthobeka. Lezi zinto zingumbuso kaNkulunkulu. Manje ngifuna ukuthatha 10 or 15 minutes ngoba yizo vele ezihlalele thina. Kuhloma kwekhona. Ngifunde nje wena SG uloku ngibheka ngithi ngifunde nje lento le ezokhomba ukuthi uma ingeke noma ingeke isafundeka kahle namhla ngizayicedela ngelinye ilanga. Kodwa namhla ake abazalwane behambe benale le ngifuna ukukhuluma ngayo namhla ukuthobeka. Asifunde la incwadi yabaseFilipi chapter 2. Siqale nje ukufunda verse 1 and then 5-10 minutes sikhuluma ngalento kancane. Uma kukhona ukuthokoza kuye uKristu, uma kukhona ukududuzeka ngokuthanda, uma kukhona ukuhlangana kukamoya, uma kukhona ububele nomusa, nenze ukujabula kwami kuphelele, nize nibe nokuqonda kunye, ninomoya munye, ninenhliziyo nye. Ningenzi lutho ngenkani nangokuziqhenya, kepha ngokuthobeka akube yilowo ashaye sengathi bahle abanye kunaye.
Amen. Ya, Hey. ngiyagijima la. Kodwa ngifuna ukuthi ekugijimeni nginishiyeni nesithombe esiright ngalento engikade ukusifunda. Uma siqala la kuverse 1, indaba iqala ngalokho esikuthola kuKristu. Each and one of all of us la kufanele uzimele wedwa ungiyekele mina. Hey, bakithi. Ubhekane naleli verse Awu. ukuthi wena from Christ, from kuKristu unazo yini lezi zinto? Ungabi nami. Bheka leli verse ubone ukuthi wena ukutholile yini ukuthokoza kuKristu. Ikhona yini into ekukuthokozisayo? Amen. Oh. Ungathokoziswa yisonto, uthokoziswa uKristu. Uzwe ukuthi lento enginayo ngiyithole from uJesu. Awu Nkosi yami. Amen. Nginayo so ngoba nguJesu. Uma umuntu engaba nomntwana ogulayo akhuleke laphila uyajabula. Ujathuliswa ukuthi uKristu uphilisa umntwana wakhe. Kunento uKristu ayenzile emzini wakhe. Uthoma bekhona. La asikhulumi ngale oye uKristu akwenzele ayenzele umntwana wakho. Sikhuluma ngale uKristu ayenzele wena. Uthoma bekhona. Kufanele ukuthi kuzwakala ukuthi uthando lukaKristu luyakududuza. Hawu bakithi. Uma kunezinto ezikhathazayo, you feel in love kaKristu. Uthoma bekhona. Lolu thando lususa zonke izinto zakho. And lolu thando luvela kuKristu. Hawu Jesu. Hawu Jesu. Amen. Uthoma bekhona. Hallelujah. Ubone ukuthi la uma kungakuKristu uzoba ungadlulanga kahle la. Umusa wakhe lo udlulise kulento le. Uthoma bekhona. Bekufanele ube ungena engozini la kodwa awungenanga. Why? Ngoba uKristu ukudlulisile entweni. Amen. Ububi bayo bokuvela kuwe. Hey bakithi. Ukuze uzithole usesayidini eli-wrong noJesu, ileyo nto beyenziwe nguwe. Ngoba la kunemesi okunomusa, imesi negrace azifana ngithi. Manje lo musa lo imesi uthoma kube khona. Kunento wrong bewuyenzile kodwa ezinye zakhona bewufanele ukufa. Hey bakithi. Kodwa awufani, uyaphila. Awungenanga engozini, uyaphila. Uthoma kube khona. Yini lento eyenza ukuthi uphile? Yimesi kaKristu, umusa kaKristu. Uthoma kube khona. Amen. Lezi izinto okufanele uzibone kuwe enokubheka ukuthi zivela kuKristu after ukukholwa, after ukubhaphathizwa, after ukwamukela umoya oyingcwele, then uhlangabezane nalezi zinto ezinhle ezivela kuKristu. Uthoma kube khona. Amen. Then uPaulus uthi uma kukuthi lezi zinto zikhona kuwe, then enzani ukujabula kwami kuphelele. Okay, ngubani ofanele ajabule la? Ngumfundisi. Oh. Yabona? Uma bengila nginishumayeza indaba kaKristu, nayamkela, nathola uverse 1. Uthoma kube khona. Then uma senimtholile uverse 1, enzani ukujabula komfundisi. Anifuni ukujabulisa. Uthoma kube khona.
Babashobani kwafundela incwadi lapha yabathi Thessalonike chapter 5 kwelinye lamavesi elithi nibazi laba abama phambi kwenu ukuthi kube khona abani yalayo manje ivesi elilandela lelo lithi nibathanda uma kukuthi ngumfundisi waleli bala ngicela ukuthanda Siyayifunda le vesi isho kanjani? Ithi le vesi nibathande. Ungamzondi umfundisi webandla lakini. Uthuma kube khona. Umfundisi ofundisa ibandla lakini akafundisi kwelinye ibandla ufundisa kini. Lo muntu lomthande. Ngoba umiselwe nguThixo. Uthuma kube khona. Manje ithi le verse nenze ukujabula kwami kwenze njani? Kuphelele. Ngoba uma senina lezi zinto then akulula ukuba nokuqonda kubo. Uthuma kube khona. Kulula ukuba nani nokuqonda kunye. Kuba lula ukuba nothando lunye. Uthuma kube khona. Why? Ngoba lezi zinto eziku verse 1 nizithole endaweni A1. Zonke lezi zinto nizithole kuKristu. Njengoba kube khona. Manje kufika inkathazo. Anifesiqedile ngo verse 1 and 2. Then kufika inkathazo. Inkathazo ithi ningenzi lutho ngenkani. Yabona ke? Lento ithi mashikwane lento le ikhona esontweni abantu sebebhaphathizile. Lento le ikhona ngaphakathi kwabazalwane. Abazalwane sebethethelelwe izono. Uma abazalwane sebeneziphuzo zikamoya besebenzela ibandla banalento. Sonke lasinayo. Akunamuntu wala ongena ngalo mnyango ohlezi la senisho la akukho umuntu ongenankani la. Ukuthula kube khona. Yini nkani? Uma ngithi lento nayo yini kanti lento? Ukuthula kube khona. Nkani yini? Kitsho amagama amabili inkani nokuziqhenya. Yini lezinto lezi eziwu2? Inkani yilento yokuthi nami ngingayenza Ukuthula kube khona. Hayi. Anami lento ngingayenza. Noma ubona bangathi uyavinjwa ukuthi awuyenze ngoba kukhona sibaningi yabo sibaningi phela la la ayikho isizwana ngithi ngithe khona kithi sonke ayikho kuba mama against abafundisi ayikho kuba baba against abomama or abafundisi no ikithi sonke against next door Uthoma kube khona. Akusho ukuthi ukuthobela umfundisi wakho ukwenza izinto ezinhle kumfundisi wakho kusho ukuthi wenza kahle komunye umzalwane lo se next door yakho. Whatever yenzayo uma ingakoleka 100 rand uthi akibeke efela ngikisa hola. Akazimphala Ila kule kikibeke ngitshela nalo senebusowa utshela umuntu ongathi ukuthi ada 100 kibeke efela inkani lange zama example kodwa inkani into ethi kuwe nami nginayo lento I can do better enye le ngathi nomusa ilethi awuzisho wena uthi unkosi akayenza ngcono yabona
awuzithuzi wena uyifaka umusa ngaphakathi lento inkani kodwa ngaphakathi uyifaka umusa kuthiwa kube khona uthi manje yazi la le unkosi angayenza ngcono Hawu kodwa. kuthiwa kube khona inkani ukufuna ukukhula espacini okuzo ufuna ukukhula ukudlula abantu ophila nabo lento isiphethe sonke ungacabanga ayikhomelana nesikhulu kungakho ngithi nangapha ikhona and hayi ukuthi banayo against me aye bona nakuyapya kawu yeba salad mara nenzi example ngithi angishumayela masalad mara ngifuna ukwenza example ukuthi why ngapi ngavuka kungasukushumayela inkani inkhaka and ihlupha so much yenza ukuthi isonto kungasondeli akusonteki esontweni eligcwele abantu abanenkani omunye komunye uthiwa kube khona ngoba ngingubishop manje and uyazi ukuthi ngeke ngife manje ngaphandle komangezi uthiwa kube khona uyazi ukuthi angeke ngife manje unless ngoba ngenza something uthiwa kube khona manje ngoba uyasaba nokungenza something ngokungena emthweni ezulu lento ngekuyena mara yazi into ozoyenza yini uzobe lokubhiza ufundisa uzokubhiza lokhu ukwenza izinto ezifanele zenziwe ngiyini ubhiza uyazenza wena ukuthiwa kube khona uyazi ukuthi kufanele yenziwe ngulobaba wena uyayenza and awuyenzi eceleni uyenza phambi kwakhe inkani yinto ayifuni ukuzifihla iphambi kwabantu bonke ukuthiwa kube khona ukuziqhenya ukuziqhenya thina le ukuziqhenya yilokhu kokuthi unale matric nake nale honors kungcono ukuziqhenya kuthi ngingcono kunawe oro utshela umuntu ngingcono kunaye bona inobadlali kuyibona Hayi bakithi. Hayi sure. uthiwa kube khona asukukawuneko awuboni wena awuboni ukukawuni lento oyenzayo ibulala uverse 1 yenza ukuthi uverse 1 angasabi noma ekhona noma kunezinto zithole kuKristu lezi zinto zingasabonakala Amen. Bakithi. ukuthiwa kube khona noma una anything oyithole ezulwini elapha kuwe uma una lezi zinto ezimbili ebandleni lezi zinto zenza uverse 1 acime uthiwa kube khona manje sifundisa ukusonda la sifundisa ukusonda akusondwa uma ulokhu uthi wena ungcono kunomunye umuntu
Yeah, maybe ngale ziyazi ngcono. Mara usingcono ngoverse 1. Ngoba kuverse 1 ubullet number 1 nginayo na. Ubullet number 2 nami nginayo. Yeah. Uthoma kwakhona. Ubullet number 2 nami nginayo. Okukhulu ukuthi noma singaba nezinye izinto zasezweni, uma siya esontweni masibene ngoverse 1. Uthoma kwakhona. Uma siya esontweni ngoSabatha, uma siya esontweni ngoSunday, asibene ngoverse 1. Konke okunye masikushiye ekhaya. Amabhandi mawasale emakhaya basabani. Isigqoko mazisale emakhaya. Ama-promotion mawasale emakhaya. Amasalad amnandi mawasale emakhaya. Babalasho, nasebenza. Lokhu akusikho kusebenza kwi-economy lokhu. Lokhu esinakho la kusebenza esontweni. Uthoma bekhona. Ukwenzela umbuso kaNkulunkulu. Walahla ibhandi yakutshela uzolapha ekhaya. Bazokhala ngayo. Uthoma bekhona. Kodwa ungesinalo esontweni. Sezwana ngithi ngoba lizokwenza ube lenkani. Lizokwenza ube nokuziphenda. Uthoma kube khona. Manje ake ufunda amavesi awu-3 akhomba ukuthi uma kusetshenzwa lento kwenziwa wenzani uma ufuna ukusebenza le party. Wafunde I think ume lapha ku verse 6 from verse 3 verse 4 bafunda. Akube yilowo angabheki okwakhe kepha abheke okwabanye. Anibe nokuqonda lokho ayenakho uKristu Jesu, yena onokuma kukaThixo. Kashongo ukuthi kuwukuphanga ukulingana noThixo, kodwa wazambula wathabatha ukuma komfokazana wafana nabantu. Bazalwane, here is your lesson. Lapha benigceka. Angithi benigceka ngithi ninenkani ninani ini. Okay, vumani ukuqala ukuthi ninayo. Ngoba uma ningavumi le lesson ngeke nithathe. Vumani ukuthi niyaziqhenya. Omunye komunye. Vumani ukuthi ninenkani. Omunye komunye. Ukuze nizothatha le lesson. Njengoba bekhona. Okay, ilesson yini? uJesu wathola ile phambi kaNkulunkulu kaThixo. Someday angazi nini. Mara ngaleso sikhathi beka uthe uyabheka wabona ukuthi ulingana noThixo. Uthoma kube khona. Wabona ukuthi ulingana nobani? Ulingana noThixo ngakho konke. Uma uthi uThixo uqale la naye uqale naye beka la. Uma uthi uThixo wenze lokho naye ukwenza. Uthoma kube khona. Akuna lutho lukaThixo uJesu athi akanalo. Angisho ngokumupha. Kuna la ebakufundwa khona. Uma kuthiwa uJesu uThixo umphile. Wala uThixo umzele. It's something else there. Angikhulumi ngaleyo nto la. Lesikhuluma ngayo la. Yile yokuthi akukho zero omunye la. Yes. Yeah. Uthombe khona. La akuna zero omunye. Akuna othi sokuthi la kufana naleli verse belifunda kwaMshowayo. uThixo wathi komunye uThixo. Uthombe khona. uThixo wathi komunye uThixo wathi Thixo. Uthombe khona. So manje la uJesu ulingana noThixo. Ulingana naye ngakho konke. Amen. Uma engasusa uThixo endleleni angayenza izulu nomhlaba ayiwazi. Akadingi usizo lukaThixo. Ngisho lo muntu. Hayi kodwa. Actually ubukhulu bukaThixo obumanje ubukhona manje ubuphiwe nguJesu. Ngoba uJesu uye
bakhe ukuze lo asalele kuThixo. Uma kungaba nento kuthiwa uThixo uphe uJesu lokho, mara uJesu akuphe uThixo yilokho. Yilokho ukuthi uThixo abe nguThixo yedwa. The land nokwehla wasusa lento uJehova bekhona. Hayi Bishop. Angazi manje ukuthi angazi noma ngikhuluma into engiyikhuluma. uJehova bekhona. uJesu wapha uThixo into yokuthi abe nguThixo yena yedwa. Ngoba bekanguThixo njengaye, enguThixo onkangaye, onguThixo oyenza konke njengaye, uJesu wasusa lento. Le lesson ithi enza njalo kumzalwane wakho. Mawufuna esontweni usontweni, qala ubone ubukhulu bakho, uvume ukuthi umkhulu. uThixo bekhona. Ubukhulu bakho ungabubaleli ezweni, ububalele kuJesu. Ukuthi since kwafika uJesu wathola 1 2 3 4 lezi zinto sezikwenze waba mkhulu. So njengoba umkhulu, nalomunye umzalwane othole kuJesu unjengawo, nalomunye umzalwane othole kuJesu naye unjengawo. So ningu-3 or ningu-10 niyalingana, angeke kusondele. Awu yebo. Umsindo zoba lapho omkhulu, angeke kusondele. Uthuma bekhona. Hayi kodwa. Uma ngithi enza so, uthi why uthuma mina? Siwutheni musi. And the more you tell them, I want it. I'm talking at the street. I think your position is a good great in front of the What's wrong with God? uJesu uthi mayefika kule point wasusa ukulingana. Esontweni mawufika kusondela, qala ubone ubukhulu bakho. Mawuqeda, get rid of ubukhulu bakho. Hawu bakithi. Ungasusi obani, ungawoni ubukhulu bakho. Hamba ekhaya uyosusa ubukhulu bakho. Iba nokuqonda uJesu bekanakho. Hamba uyolwa nenhliziyo yakho, hamba uyolwa nengaphakathi lakho. Yini likwenza ukuthi ube nokuthula esontweni. Hayi no, sizwe.